Di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingkaagiskwilan, wan. Wananang. At damot tantay danong mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. Wananang. Thank you ha. Alamapan ka na na. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingkaurayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama panagiskwela. Sige. Mapanak nga rodan, nanang. Intayo mga nen! Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa. Ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbaglakit din ata ada ugot asida kita. Idi kalman. Asin laeng ti sidak. Ngamita, andan ugot. Ay, Naimas ti mangan nada sidaan. Pinaglimas ti sidaan. Uray sa anda kakayat dalay ka akadwa. Ayos laeng. Tamabsugak matlat nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan Ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak ang amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaiskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga'y taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak dito lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapay laang nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan na kang agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laang kan ka, anak ko? Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. Ha, at dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na ken ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas ken ka, nana. Ha? Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin kwa na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot dayta kaadalan ti anak kon. Nagalas ti pa nagsasauna. Masaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw ng diti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, ken mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duati ka sa pula ka babaunan. Tandi, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tani, narigat no minor de edad. Amang ano madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir?
Tadyak pa'y na enroll tawan pagadar na. Anya. Ayabam to dito balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wen, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Ngay karo yo iti inam, ti panagpaadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ka. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Awanan yaman na. Basta say-sayaan ti agadal. Tapos sana masayang ti panog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo day a melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kas na. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha? Adda ngamin kayat na tulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na makumi-kumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, ha? Di mo na yunan, ti pa ka-stress ko. Please. Ay, sige nga, Rod, Mama. Sige, tanay, handa para midak. Bye. Bye, Mama. Api ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka mat? Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo ah. Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket ken bag ko. Agat-gatang mula iti kagawa di na panalawas. Ha? Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagningina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano tiyang garamat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo boy a tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa, di kay kadimadanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan may bagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka na imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya ti awag ko kan ka nga agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursum iti kursok ngay. Naimbag ti kursok tapang mayaman. Sika ngay. Sana balen tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam na ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak.
Mabisita. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taada pa ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak. Ipadas mo. Umanaykan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas magtandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Kat napang ko ingatang iti wagwag abado kan bag mo. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amam no sagmamanod kita anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado. Kun itilaeng day tabag. Oh, ala, natsambaan niyo nga ruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang nyo. Masukatan mo't langan di bag ko. Thank you, nanang, ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uwan, nanang. Kat numakalpasak to iti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uwan, Laika. Nagragsakan sa ita, Melody. Apay, anyat pakaragsakam. Ay, awan, Laika. Anyat pakaragsakam ko na. Apay anaisem tirupan ita. Kung amin, kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Ay, saanan anas ka na amamuam, Laika? Kababain. Sagmamano ko na. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha? Grabe ka mo. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Ay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Una, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita ta makagatang kami itibag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Ta saan mi anapadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo. Iso amamirmiraot kayo. Ha? Eh, saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kaila agraraman nga agina. Tamairan ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha! No siya kila ti mapatulog. Diyak kayat apagadalin na ka ni Papa. Manang gundang way kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagiti abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itid mo, kani Melody, ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An-an mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day jay rut-rut itidyo ken kwana. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya at kasta nga ibagbagama? Aglablabas kan.
Natangsit ka una yan. Masuro na kaming. No apoy apagad adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagijay nga aginapa pa. Period! Papa, agsardangaksan nga agadan. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti aginana. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka at second year college mo pa ilaeng. Takanayon ka mat ngagsardeng. Makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man? Didak kumamat pilitan, papa. Ah. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti pa nagturpos mo, anak ka, oh. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka kanak ko. Makasangitak itinakaro a kinaragsak ko. May sakanton a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin. Tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton at danton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Uwan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Chano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta, ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama? Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma, tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama? Basta di mo ibagbaga. Si kalaang tinang ibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kunin ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Intun o may alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagmasorpresahan ha. Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport dita. Saan, papa? Jack imbagan. Iso asigurado ang masurpresa mat ni mama. Anya? Ha? Dayjaya ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nuka-anakan na anakagidan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Ha? Come on, honey. Ha? Pumanaw tan dito. Sige. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay ana-aramid ni mama ti kasyay. Mahaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inal daw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timadi ngayon, naramit ko kan Juana.
Nagsingsing puta kabayatan ti kada na dya, brod. Nga manyatin subad na. Ala, huston, Papa. Aklunan kayong tinaramid ni Mama. Tagdandan nadan itilalaki na. Sir Janaw, agin tinong kayo manan agmay sa. Awan, sir, bete biyag ko. Sir, ayun gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mi ti ado atulong niyaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan ang agsingsing, Hermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango, da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang na da kayo kan ni Papam amang saksi iti pa nagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat, tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal, tapno jak maawatan ti kayat mo ama pasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kong tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Ladingit ak anak ko. Nga mawanan kwartak. Nabaybayak ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga aramatang taita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo ka. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasanon ti panagadal ko? Kaya't ko ti agadal manan. Awagam ti inam. Taiso ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Namawan ka no kwarta na. Agrigrigat da ka numatan iti asawa na. Aniya. Kasanon ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kan ni Nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talaga na trabaho. Kaya't katulungan. No kaya't mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanin na ko, Ma Melody. Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit a sarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badanti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Lipatan mo tinapalabas. Di ka madanagan. Saan na ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin. Linaplapdan ka ang makaadali ti kalabas. Katagyaman na nag-eskwela ka, Melody. Diyak na impagarup kasi ka ti makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka na, Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan.
Kat no kasapulam di kwarta. Di ka kumaagbain nga umasidid kanyak ha. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan Melody. Nagsaya at katao. Nubak ng kaita, di mo namnamaan, abak ng kaitag na nayon. Nang runa no natangsit ka, itipadam a tao. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, di tao. Hello, naimbag nga orasyon, gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tingkang panagdrama, kablawon ti pa ni Juanito Morgado, Kotig Divina, Leonora Visaya, kanya Alessandra Jade Pailano. Inday nga dandanggan, ti episode 207. Dito'y drama tayo, biyag. Di tao. Ay, ayatan ka, Maji. Sabay ko mata, maayat nakmat. Arnold, sigurado ka iti day nga ibagbagang? Laglagi pam, at damay sang anak ko iti kinabalasan. Awan problema iti dayta. Tano asino dagiti napatagkan ka. Nakasagana akmat amang ipatag. Arnold, Ikarik, di kanto paldaan nga napulos. Agbalin kanto anaragsak iti danak. akluna, at damatrik na kan ka. Tila ang pampanunuta, kat dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Amangan no sa andak akayat aparakan ka. Ngamin, addan anak ko iti kinabalasan. Siyak ti masak na niti daytoy. Saan nga isuda? Alam na. Aklunan na kuman. I love you. Ay ayatan ka, Mat. Arnold. Agyaman ak, Maji. Ikarik, si kantulaan ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag ko. Nagado ang mabalin mo nga sawaan. Ngamjay pa'y matadanak na. Nasingpat ni Maji nanang. Nagagat. Kanda nga to ti sad na iti kumpanya apagtrab-trabahuan na. Katanya ko maita. Ha? Diyak kayak daya aparakan ka. Kababain. Kas kalamay ibusan iti babae. Basta ni Maji ti kayat ko. Ikalaysak ni Maji. Kati kasar mo ano ang daurnong mo. Makamu ka. Diyak kaya't apakibiyangam ti tarakan mi ababoy kinitatang mo. No balasang ti asawaam. Wan, da kami ti aggastaws para iti panagkasar mo. Ngam no jay to pa'y matlaad da anak na ti asawaam. Ha, makamu kang agdiskitar iti pagkasaryo. Arnold, nailang antan. Apay, pagbabawyam ka di tinaramid ta? Amangan no maulit tinapasama kanya. Amangan no panawan naktumat akas iti inaramid ti imo na ano obyo. Jakto ramidin day takan ka, Maji. Promise. Arabang na, nagkasarta kumapay nga umuna. Sa tanto inaramid ti kay kayat ta. Lading ita ka. Saan ta pa makapagkasar? Awan pa yung minordang ko. Ay, jakmat ngamin makaurnong ta nagbasit ti sweldo kas company driver. Naimbagkan ka ata dakkal ti sweldo. Siyak ngay. Arnold, Isang agurnong tabaywan? uwan na. Sa anak matkit di nga agganat apa ikasarkan ka. Agtinulong ta nga agurno. Manang, di mo itulog kasi kataggastos para iti panagkasaryo ka ni Manong Arnold. Babae ka. Ni Manong Arnold at tirong nga gastos ta iso ti lalaki. Saan? Jakmat kaya't ang mapasamak ti kasta Una, uri ang danak mo, babae ka lata. Iso da tirong nga gastos.
Kan nadamag ko din nakakayat ni Nana Lolita para kini Manong Arnold. Wan ading ko. Naamak dayta. Iso nga oray kayat nak nga ipashare ni Arnold ije balayta. Jak kayat ti sumurot. Ta sigurado ang makangagak iti saan anasaya at iti inana. Ay, sapay na laing mo't asumautiin na tinubyong. Nadilaw pa'y. Ay, narigat ti makikabala iti kasya klase ti katugangan manang. Nabayagan anadlaw ko dayta. Ngamjak mo't tinalapdan ti bagik ading ko. Nagayatak mo't latakin ni Arnold. Ang manang, amo ka din ni Allen ti may papan ka ni Manong Arnold? Saan pa'y? Sa anak pa'y anak kasagana ang mangipod no iti anak ko iti kaaddat nobyo. Ay, kasaritam iti nasaya at amanang. Dumakdakkelan ni Allen. Maawatan namat siguro. Tulungan nak man ang makisarita iti anak ko ading ko. Tulungan nak magpalawag. Sige, no talaga desidido ka na makiinayat manan, adakan ka na itamanang. Suportaran kay iti anyaman na pakaragsakam nga aramidan. Agyaman nak ading ko. Allen, naawatam ka din dagiti imbagakkan ka? Allen anak. Allen, sumungbat ka Maawatam ka din ni Mamim? No makinobyo kat makiasawan ton? May salang ti daddy kanti. Allen, maawatam ko man ni Mamim, wan? Ubing pa'y ti inam. Kasapulan na matikad kadwa. Nang runa inton dumakkalkan. Inton barukan kat mga sawa kan tumatan. Ha? Nulab mo ni Mamim, palubusam iti kayat ng aramidan, wan? Ito tayo ti pagragsakan na. Di ka madanagan anak. Tanasingpet ni tatang nga Arnold. Ti agbalin amay kadwa nga amam. Nakasagana at tumakder kas may kadwa nga amam anak ko. Oh, di mo pa'y kayat, tadagbalin nga amam, Allen. Iso palubusam ni Mami masumapul iti may kadwa nga amam, wan? Tapno adda kadwa na amang ipatagkan ka. Auntie, mami, at dagaya assignment ko. Ala, ingka pa'y nga rod aramidan anak ko. Mami, Madlaw ang maditinakam ti anak ko siya. Ay, aw-awatom latan ni Allen manang. Gagangay laang ti kas ti ajar na. Siyempre, italaan na amuan na ti amin. Iso agagangay ti kas ti reaksyon na. Ngampat siya kabayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat ng tumot laang ti amin. Kikiam ka man, Allen? Manang, kamaudyanan na. Naklon matlangan ni Allen ni Manong Arnold kas may kadwa nga amanan. Wan nga rod ading ko. Kat maragsakan na. Ngamin, agkaalaan na gitinuan. Uri siya ka. Maragsakan nakmat manang. Ngamin, naklon ni Manong Arnold kas pudpud no nga anak ti ka anakak. Kat dawat ko, asapay ko ma. Tasaan nga agbalbalo ni Manong Arnold. Wan nga rod. Ngam saan mat siguro ading ko. Nasingpot ni Arnold. Saan abarumbado? Nanang, mabali na yawid kung tinubyak dito'y palay. Ay saan? Ha? Agawid ditoy? Kat ikuyog na di anak na? Ha? Di ka lagbain. Ibagbaga na giti tattao. A second hand ka na di inasawam. Awan bibiyang ko kadagita at tao. Saan mo't nga isulat imang pakpakan kanyak, nanang? Apay pakibiyangan dak. Kas ka lang amin may ibusan iti babae. Ha? Basta jak kayat ayawid mo dyan nobyam ditoy. Sumapol kayo iti sabalya pag naudan nyo. Saan adito'y balay? Ay, hanya banti pagungumtam titan ay abak-bakitan. Ay, may stresak. Kas lag bibisin iti babae ito'y anak mo. Isulat kasta tinubyan na. Kita man dagijay dua lalaking anak ta. Balasang tinasawa da. Ngamda ito'y matan nga Arnold. Kasla maaw-awanan. Kasla day jay mutlama jiti babaen dito'y lubong. Ay na, apay ay aparitam. Isugarot ti kaya naman di baybayam. Uray, tanasing po ni Maday.
Nagagalit. Ha? An-anwam tagagat no saan mo't dan anasinaw abalasang. Hay, makapa-stress ti kastoy. Ay, agtal na ka. Di ka lagbahin ni tikas tangay bagbagam. Aguli makalata ka din. Di ka sumanao ta masair matirik na ti anak ta itikas tangay bagbagam. Adan nakasarita ka pagabangan tayo sa sentro, honey. Ha? Apay? Di mo kaya't nga ijay balay ti pag naadan tayo? Saan? Kababayin kami ni tikapsat mo. Adamot pamilya na ijay. Diyan kaya tangag lulubon tayo ijay. Sige nga, Rod. Agabang tayo no kasta ti kayat mo, honey. Arnold, honey. Agriin kan. Aldawan. Awan trabahong ita ya. Nag-resign ako, nanay. Ha? Apay? Basit ti sweldo dyan. Agsapo lang iti sa bali pagtrabaho ak. Saan tayo nga ita? Maginanak pa eh. Ha? Sige nga, Rod. Sikat yung makaam mo. Sige, agkuyog kamin kinaalan arumar. Idagas kun iji pagadalan da. Sa akto mapanagtrabaho. Sige, tayo turog ko may. Aganad ka, bakit? Arnold, tangay awan pa'y matrabaho. Apay no si kapay laang ti mangitulot kini Alan iji pagadalan da. Tapno agdiretso akmatan iji opisina. No kas di arumwarak di balay. Awan matlugan nga usara ka mangitulot ka ni Alin, bakit? Uray, motor la ko ma. Ah? Agcommute kayo Narigat. May mayat na dalugan. Awan tubot ngamin kwarta. Tagumatang ako ma. Naimbagkan ka, tadakkel ti sweldo. Sige. Siyak tulat tangarudan ti mangitulod iti anak ko iti pagadalan da. Ay, manot urnong muna ya, jibang ko, bakit? Mabalintan sa amat ti gumatang iti lugan. Diyak kayat akisayan ti urnong ko. Tapara iti pagadal to ni Alin day jayani. Basta agsawo ka, mat. Alin. Jayla, anak mo ti isagsaganan ti masakbayan na. Iso ti urnongam. Iso lang ti ayan ti atensyon mo. Kaslay di kalman. Inggatangan manan iti baro abado kun sapatos na. Hanggang siya nga asawam, di mo pa may gatangan, mat. Asawa anak mo ta. Bingayam kumamot ti atensyon mo. Kano mabalin, siyak ti pangrunam a panunutan ta asawa nak. Apay akas tamad ti bagbagam, Arnold. Saan ka matasigod akas ta? Pasensya kan, ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik nak. Jack kayat ti agbalin a plastik kan ka. Angam nabayagan anadlaw ko dayta. Napatpatag ti anak mo, ngam iti siyak nga asawam. Napatag kayo adwa kanyak, Arnold. Jack patyan dayta. Iso amin ti pagpaparan ti kwarta. Ti urnong mo. Kasano talangin ngay? Ti masakbayan ta kasagasawa. Arnold, maawatam kumamat. Masapul ang maisaganaak itinapintas ang masakbayan ti anak ko. Tasyak laang tinamnamaan na amang suportakan ko na. Kano addaman bilang kwarta, balay ti umuna nga ipundarta saan kat alugan. Saan abali ti balay ta ado ti maabangan? Ngem ti lugan, nangina ti abang na. Numangabang ka. Uy, nagbayagan ti lugan. Awanan, naladaw ka na di pagadalan nyo, Allen. Saan pa, Daddy? Danto siguro mo't lang inton madamdam at jeep. Uy, di nakawawagan iti daddy no at tao. Angkal ko nam. Ha? Ibagam ngamin ka ni mamim, tagumatang iti lugan. Tapno at da usarag amang itulod kan ka di pagadalan nyo. Uy, aglangan kan san. Ha? Ay, Jack kayat, Daddy. Ay, Uncle. Nabanuga ko na nakatakder dito yung agurura iti jeep. Pati taksi, awan. Aglangan kan, tanaladaw ka mo ilangan. Saan na pa yan naladaw, Uncle? Nasa papay. Sige lang aro din natin mapanay di pagadalan nyo. Kabaala mo, tadakil kan. Sige, Uncle. Kuray sandak nga ituluden. Tadamat kakadwak nga agururay iti jeep ditoy. Apay Arnold. Awan planong magtrabaho. Nyat kukuam dito balay yung ay. Mangan maturog sa amil at yung marami din na nanakaw. Ay, awan master ka na trabaho, tatang. Ay, uray ko manuag dalos ka dito balay yaw. Ne, nagado ti wara. Nagado pa ti mainawa na plato di talababaw.
Tatang trabaho ti babae ti agdalos kas kada ginaw. Na, amumet ama kumikom di asawam agtrabaho. Tumulong ka. Kapag di ka mabae ni ti asawam, iso pa ti mangpakpakan kan ka. Ay nasinggot ti asawak tatang. Dayta ti sana nakita ni nanang ka ni Maji. Nasingpit, ken nagagait. Ibagbaga na saan anasinaw ni Maji. Ay, di mo gundawayan ti kinasingpit ni Maji. Sumapul ka iti trabaho ta kababain. Nagdakkelan ka bagay, hanggang papakpakan ka iti asawam. Hay, nagalastik hasta karamain. Mami, ayan di sapatos ko. Awan mo tan iti nang ikabilang. Nagdakkelan ta kita matam. Di mo makita ta sapatos mo. Mata ti agbirok, saan at ang iwat, alin? Deta sapatos oh, deta man ay. Oh. Ha? Sa bali day ta, Daddy. Mulagat ka kidi ah. Awan am-amom nga obing. Ala, pumanaw ka dita, Arnold. Tasyak ti mang sapol iti sapatos ti anak ko. Di mo pagpupudutan ni Allen. Gaputa saan ko ana itad tikid-kid daw ang akwarta? Pagpupudutan mo ti anak ko. Ket, anya ti kayat mo mapasamak? Kumarit ka? Karitin na kon? Ala anak ko, inkan isagana ti bag mo, ah? Tasapulog ti sapatos mo. Panawan da kami dito yan. Un, Mami. Alin, apay anabasa to'y flooring. Nagtagtag namin titimbangayin sakdok, Daddy. Ket, muna sama! Nagawan ket nga among maubingin. Inkaalaan ti map, ta imap mo. Un, Daddy. Di nakman awag-awagan iti daddy, tasan ka nga anak. Agraraman ka mag-ubing. Ha? Sorry, Daddy. Ala, agunay ka. Nagginad ka nga ubing. Imala kalauna iti inam. Allen, apay ana ulimak ka. Kasla nagunag ti pampanunod naman ako. Awan na lang. Adda ka di kayat mo agatangan, anak ko. Sige, spoil them tanag sadot nga anak mo. Gatang mamin na kayat na. Senyorito lang araw din ito palay. Pagatang pa pagatang. Ha? Ala, umay ka anak. Mapantay di balkon. Taijay ti pagsaritaan ta, anak ko. Saan adito'y salas? Imuyong ni Tata Arnold kanyak, Mami. Di na pa yan kaya't nga awagak iti Daddy. Anak ko. Kanayon nakapugkawan. Isa makigigtutak. Ala, ag-relax ka, Wen. Di ka unay agbang panunot, anak ko, Wen. Bayam, tapanunutak ana imbag. Noan niya tirumbang nga aramidak, anak ko. Magbisi na, Maji. Agaw kayo di ka nagta. Subuan na ka? Inaldaw nga agbartak ka, Arnold. Kastalaktan ti aramid mo. Agaw kayo di ka nagkuna. Alin? Ayan mo. Umay mo ikatan ti sapatos ko. Di mo disturbo ni Allen ta nakaturugan. Ringam dyan, senyorito ng anak mo. Ako pa muna trabaho mo. Di mo pa ila pagdalawan. Anya? Ala, inton bigatan ti panagsarita ta, Arnold. Inton mamunawan kan. Abay, papanan nyo nga gina. Nakaimpagi kayo, mate. Agawid kami ni Ije Balay, Arnold. Anya? Abay, kutsak nga eh. Panawan nak dito eh. Anya nga iti pagbayad ko ti abang dito eh. Problema mo day ta. Maji, abay kasta kamatan. Agasawa ta. Di na kumamot panawan. Lading ita. Ngamdyan kun mairusok ter aramidam iti anak ko. Kanayon mo apagpupudutan no adda di mo magustuhan kanya. Ha? Diyak pulos pinagsawan iti agkakasakit ti anak ko. Sikan tulakit din. Laglagi pang Arnold. Saan asika tinagtaudan ti anak ko? Ken kang runaan ti amin. Saan asika ti mangpakpakan iti anak ko? Iso nga awan karbangang amang buka-bukaw ken mangpagpabain kan ko na. Sorry, Maji. Pakawanan na ko ma. Agsinatan, Arnold. Ha? Iti mano abulan apanagdan nata kas agasawa. Ado dagiti nakitak adyak kayat nga ugalim. Ha? Iso nga agsinatan. Total, saan tamata nagkasal? Maji, pakawanan na ko ma. Di na panawan.
Sulnit at nagkurangak. Promise. Malaminak. Maulawak. Nasakit ulak kan tintero bagig. Ay da, kasanungay da ita. Sapay awan kwartabi iti amam. Anya nga iti pang pay-hospital mi kan ka. Banda ni nawaga ka mangitara di ospital ka ni Arnold. Bakit? Ay kasanungatan. Awan kwartata. Anya nga iti pang hospital takin ni Arnold. Alangan na baybayan ta dita. Ipadoktor ta ta. Tanay sa balin ti Jarna. May remedyo ti kwarda. Tinapatag agimbag ti anak ta. Ay, no apay mat ngamin ang nagsina kayo kini Majay. Imbes nga da mga sikaso kan kaita tagsakit kan Arnold. Naa. Itataka sa pulan ni Arnold titulong. Kasta ti bagam. Di ka lagbain. Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Majay. Pudnaw, asaan ka akayat ide, aparakin ni Arnold nga anak ko. Ngam saan itan? Maawat kaan balasang ko. Isa pang nga asim ko ma. Urnusin yaw ti bagbagiyo iti anak ko. Lading itak nana. Ngam awanin panagayat ko kini Arnold. Ay, maalang arod Di ka mabalin apilitan no talaga adimon kayat ti anak ko. Pasensya kayo na kumanana. Kan, kumustan ti anak yo? Nakarwar ka din iti ospital. Saan pa ing arawd balasan ko? Ngamain, adda natakwatan da sakit na. Iso nga agpaagas kan upay ijay. Anya? Ala, ano sa yun nga asikaswan ti anak yun, nana? Adtoy, awatin niyo kung matitulong ko kada kayo. Ay da, giyaman akbalasan ko. Ay da, kalatulong da ito'y para kini Arnold. Hulitak, Majay. Suri, itinay-sawsawang ko iti kalabas kontra kan ka. Ala, lipatin yun day dyan, nana. Katladingitak mat, nadyak mapatganti kayat yung ama pasama. Ngamin, ingkarik iti bakit. At ilangan anak ko ti pangibok-bukak iti panawan ko. Di mo abuswan, ti kinasingpet ti may sa ataw. Taamin tayo, at pagpatinggaan ti pasensya. Bueno gagayam, di dan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, can God bless kada kayo. Amen. Biyag. Ti tao. Hi, kumusta? At di manan ti gayam yo? Amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Amang tartarabay. Kadag iti uploads tayo. Thank you. Iti kanayo na tayo. Amang subsuporta dito YouTube channel tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti drama, hello ka ni Jolly Balorin, ni George Abuan, ni Bing Soriano, ni Agnes Daos. Hello kada kayo, amin. Intay nga rudan denggan ti episode 194. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Magantayon, nakaluto akaon, kaya nakagauak pa yan. Nagbang lumutan ti linutom na kay. Ay, siyempre Bala, sumagukan ba kahit magantayon? Ayan dagiti anak tagay. Ay na, adada iti silid da lakay. Sige, tainak ayaban ni da.
Mangan kayo kadilatan. Ayab kay lang ayab. Ha, ay di ka pa'y mangan, Alex. Saan nga ron? Nasaan ka mapising? Mga anak tulat ta ka din. Sige nga raw. Sumarunukan. Isi ka nga ay garet. Umay ka mga na. Nanganak ko ni Jirwan. Ay, umayo matraman ng tilinuto ka nakaw. Naimas da ijay. Kanan nyo lata ka din. Nagdagulit kayo. Ingkay jayin. Ha, sige nga raw. Ayun na yan. Doon na tulakay. Apay ngagsangsangit ka. Kuha, awaan. Di kan aglibag. Anya ka di manen, di pagsangsangitam. Awan, maladingitan aklaan. Apay ka di manen, lakay. Pampanunutak lang amin dagiti anak tabakit. Ha, Ililiwag na hindi kinalailo na kanyak nga amada. Hindi babasit na pa'y. Nagbaliwan ti ugali da. Hindi dadakam da. ay, lakay. Nakadungdung mo na kanyak iday. Kanayon nagaglampay kanyak. Pasaray siya pa iti kayat na kaidan iday nukas niya maturog na. Bita, di na kong paganda na. Maawatam ko maida. Tanaunday apanawan nga imbating ita. Simburot ka iti sa bali a babae. Kat itala nagsubli ka kadakwatan. Nagbabawya akong dahil tangay narabin ko. Ambo ka nakabasulak ka na kayo. Nakabiri sa kaon. Kinagyaman na tayo nawat naklatahilain. Ala, pasensya ang lataitan. Tapat tiyag ang maawat da kan tumot laang. Ay, mapana ko na ka. Day, papanam. Nakila ko tinangkat ko na pa. Ay na, nagpudot lakay. Agdalinaad ka pa'y laang dito'y balay. Mabanog ka laang. Lakay kan. Iso nga aginanakan. Papanan niyo? Nakyagla ko anak ko. Aday nangkat ko na pa. Nakisursaur. Saanan? Di kay lagbayin nga glako-lako dita. Amang ano ibagadag iti tattao, abay-bayan da kayo. Ngagbisbisin kayo iti pudermi nga anak yo. Kaya't kulat baka tulong ka na kayo anak ko. Basta di kayo mapanaglako-lako dita, ha? Kaya't yun lang amin na masyan nagiti tattao kada kayo. Iso akong dilako-lako kayo. Ala, di kan rumor lakay. Tapno saan nga agungot ti anak ta. Sayang dagiti inangkat ko. No jak mailakaw. Kuyugan kanton amapan mangila ko no madamdama. Urayan ta makarwar ni Alex. Sa tanto matrumwar amapan aglako. Simangpet ka magaya man manipod trabaho. Garay tanakaw. Kaya't mo tayo timplaan kay tigatas mo. Uno Diyos. Di kay man kundi simpat akas na tatang. Sa anak nga agraraman tapno agpaserbi kada kayo. Kabailak tagtimplay ti gatas ko. Kaya't kula sulnitan tinagkuranga kada kayo iti kabsat mo. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Imbes ada kami ti pagserbyan nyo. Ang mga nuda kami ti mang serbi kada kayo. Talaklakayan kayon sakay nagsubli kada kami. No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito balay Itatalakay kayon sakay kundi subli kada kami. Da kayo ti pudno a pamilyak. Iso da kayo ti pinilay. Kit kapilitan apilyan da kami talakay kayon. Ha? Pinapanaw da kayo siguro. Iso anapilitan kayon nagsubli kada kami. Ay, saan anak? Talaga sinublian kayo. Tada Alam kayo Huston, jak ka sa pulan ti ado a palawagyo.
maistresak lang kada kayo. Saan kumamot akasta ti panagsasauyo iti amayo, anak ko. Respetuan niyo kumamot. Amin na pa nagrespeto. Impa ay miidikin ko, ana. Ang man niya tinaramin na. Pinanawan na tayo. Imbate na tayo. Kat kasla tayo pimpiman, idi a pinanawan ti padre di pamilya. Tasimurot iti sa bali a babae. Wan, ngam uray pinanawan na tayo. Saan ang nagsarday ang nagpawit iti para kada tayo. Isuti ng paadal kada kayo. Pagrebangan na day ta. Tayo sukit nga ruti amamin, nanang. Iso adiyo iboy-boy tinararamidan na kada kami. Gusto mat namin, nanang. Saan ko nga iboy-boy-boy, anak ko? Ibagbagak-laeng. Ipalpalagip ko. Taamang ano nalipatan yun. Iso nga rod adimi kayat nga aglako-lako dita. Taamangan no ibaga dagiti tattao adimi tultulungan. Paawa effect ngamin ni tatangkat. Iso akon di gagat nga aglako-lako. Baybayan yun no kasta ti kayat na nga aramitan. Kayat na nga rod mo ti makatulong dito'y balay. No ipapilit na ti kayat na. Nasaysaya at la pumanawin dito'y balay. Alex. Nagngagaw ti imbagbaga dagiti anak ta bakit? Ha? Baybay am dayjay. Palabsumlatan dayjay ang naibagada lakay. Oray anya ti aramidag. Talaga di dak may patag dagiti anak ta. Nagimula da iti sakit tinakam da kanyak. Sa bagay, basol ko ti amin. Ala, baybay amon ti naibagada. Tagagangay nala siguro ti kasjay adyarda. Gapu iti inarabin mo iti kalabas. Nadlaw kong agpupudot dagiti anak ta. No adak diti balay. Siyak ti pagpupudutan da. Iswa na saysaya at siguro no pumanaw akong ditoy. Tamarik nakasaanak a welcome. Ha? Papanam kumangay. Ay, inak pala makipagna diti kabagis ko. Tatulong ak iti negosyo na iti tinapa. Panawan nak manang kasta ka di. Ay, bakit? No pumanaw ka, sumurot ak ngarudkan ka. Saan kayon apumanaw dito'y balay? Tamaki asawa akon iti mabiit. Anya? Oray siya. Adan no biyak. Ket ikasar ko ni ti mabiit. Lumasin kami ti pagnadan. Ket isungar aramidan mi ti kastoy. Tadimi kayat apanunutan dagiti tattao. Apinapanaw da kayo dito'y balay. Da kami manan ti agbalin adakas no kasta. Saan kayo na pumanaw? Tada kami ti lumasin iti pagnaadan. Saan nga roden? Agtalinad kayo diti balay. Tabalay yung madda ito eh. Da kami ti pumanaw. Takabalan mi ti agabang iti pagnaadan mi. No kayat mo ka bagais, si kanti dutukak ngagluto iti tinapa. Ta siya taglako ije pwesto. Ay, ikatwan Kayat ko. Tapno adda na talgid at trabaho manang Romana. Nanala nga rod, agtinulong ta ka bagais. Aganos ta ata niya ngay. Agpadata mo ta sana nakaadal, isungawan pensyon ta. Ay, huwan nga raod. Adumat adag iti negosyok ide. Ang awan ti bimayag. Kakanayon kami mat ide nga agapa iti may kadwa nga asawak. No apay mat ngami na nasulisog ka ide iti sabali a babae. Ay, huwan nga raod manang. Banag a pagbababawyak iti kastaunay. Nala, saan pa yan nala daw ti amin? Mga barwanan ka manan. At dapay gundaway mo nga balbaliw kabagis. Oo, narabyan ka manan asin mangpet lakay. Ay, huwan. Taadaw tin sambut ko alinuto alako ni manang ko. Ay nga, agop overtime ka na kanayon. Mabambanog ka na kanayon lakay. Okay lang, bakit?
Napigsaak pa imait. Kabailak pa imait ti overtime. Napagadaltan dagiti talong anak ta. Di mo unay banukan ti bagim. Kabayatan na napigsaak pa ay. Ang trabaho aklat tabakit. Nang runa kitawan mo't pensyon ta. Tanarigat no mang namna matalatan itidag iti anak ta. Lakay. Ala, tagpulusak. Kaya't kung taginan na bakit. Mangan ka pa'y Sana ka mapisin. Nagmerienda ngamin itay, iji balay ni Manang Romana. Nakapsut akon kabagis. Gapoy ti kimpot asakit kanyak. Isu ang makaamukan kadagiti mapanawa ka negosyo. Ha, Sikan ti pangital ka kadagitay. Sapay la kumatandi mo may bayan. hindi kagsaw iti kasta kabagay. Tagbiag ka pa iti napaot. Marik na kasaan ako ngagbayag dito'y lubong. Ha, Nakapsut ako na din ko. Manang. Nimat gayam tatang tinang ipatawidan ni Auntie Romana itinapanawan na ang negosyo naman. Kaya't na saya ta, tapno at damat pagkwarta ni tatang. Tapno saan lat ta namang namnama iti-itid ta kadakwada ka ni nanang. Un nga rod nagbakbakit mat ngamin abalasang ni Auntie Romana. Kan duduad ang agkapsat. Iso arong bangla ni tatang timang tawid kadagiti sa ni kwaday di Auntie Romana. Oh, di ka unag si da iti taba, Alex, lakay. Kita ang tabagim, grabing tilimok magham. Diyak mat nga ron makapangan no awan ti taba si daag. Pig mo manday tam. Di mo ya dayo ti sida na. Diyak pa nabsog. Kastoy ako na yung tikat katanga masinsidaan. Pasi ka taba. Kasta nga ron ti kayat ko asidain. Baybayan na kadilaing. Diyak nga ron makapangan no awan ti taba si daag. Di mo dayta. Tay busag amin dayta. Sayang tinaigatang. Ha? Alex! Uy, nagpiksa ti urok mo. Alex! 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 Diyos ko! Hello, Ipag. Ipagaret! Ni manong mo! Intari ko dito ospital! Anya, apay, nanano ti kapsat ko. Naatake! Madama na tamtamingan dali ti doktor! Anya, ang ospital na ayan nyo. Taumaya kadagos. Darasag pa'y kang patanay. Tapno makasangpoy ta kadagos iya ospital. Ay, nagbuntog lang din ayato'y sarsarunok alugan. Overtake ak manlaungan. Huh, at tutrak ka masabat ko. Diyos ko, di mo ko mabaybayan. Dagiti Di ka una agladingit. Tama nga no makapadakas kan kabakit. Dagiti anak ta, nakay. Nagsaruno na lakit di mo na ospital. Agtalag ta iti Diyos. Patsyak adi na baybayan dagiti anak ta. Kumusta ka, Garet, anak ko? Awanan. Pinutad dan ti duasakat. Agapuanan ti pan naka-aksidente. Anak ko, Awanan sarsarmi, tatang. Saan ako na makatrabaho? Kasano ang pay? ala, di ka ni agladingit. Sinapatag, sinibiyag ka, anak ko. Awanan sarsarmi. Tamay sa ako na baldado, tatang. Di kang tanag. Anda kami iti inayo ang mga sikaso kada kayo. Ayan ni nanang. Ada iti word nga ayan ti kabsat mo. Sinublatan na ti ipag mo ng bantay ka ni manong mo. Kahit kung
Kamusta matan ni Manong? Nasayaat mo na. Iso na lang tasaan unay ang makabalikas. Naapiktaran ti panagsauna. Gapoy ti pat nakaatake na. Apay nga, akas ti matan tinagtungtungpalan mga kapsatan. Apay. Aga brodak nanang. Iso ada kayong di pangital kakit asawak. Masapol ngamin hagtrabaho ak nanang. Tapno da pagbiag mi. Ala, si katimaka mo balasan ko. Kat di ka madanagan, tasaan mi abay-bayan ti anak ko. Agyaman ako unay, nanang. Agyaman natin may kayo, nanang. Apay, anyat sang-sangita manakaw. Iawit ako ni Kipalayo. Diyak kabaalanan nga awatan dagit ang kakasakit nga ipagpagat asawa kanya. Awan lang harod ka nun ti may tultulong ko kankwana. Padagsanak pa'y kankwana. Tapay nga'y akas takibag pagana. Kat asawa na ka mat. Saan mo mat anagayatan tikasta nagtungpala manakaw. Nagbaliw ti ugali ti asawak nanan. Manipot nagbanag kakakastoy. Isayawit na kon. Pangasi ako nanan. Tantuyan ti gatas yung nakaw. Kaya madapandisal. Impapudot ko dahi tapandisal. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ala, inume mo ti gatas mo garay. Tasubwak ni Manong mo. Tani marigatan nga aggaraw. Ay nagatas kan ikagsangit anak ko. Agyaman kami kada kayo kininanang. Tanakasingsingpat kayo kada kami, tatang. Kat pakawanan da kami kuma. No ginura da kayo iti kalabas. Mawatan kayo. Doa paayakas jay tirik na yo kanyak. Na nagbasulak kada kayo. Ado tinagkuranga kada kayo iti kalabas. Isong ay ta. Sulnitak dagiti nagkuranga. Kawanan na tarang. Wen, napakawan kayo ni tikamsat mo, Alex. Siya kindi ati rumbangag kindaw iti pambakawan kada kayaw. Gapo iti panagbasol ko ide. Ipatpatag na ka, tatang. Wat gan da kayo kani nanang taran. Ipatpatag na kayong matanak kaw. Ikares. Aginggat ka balak. Aginggat na pigsaak. Diyak tumauma mga sikaso kada kayo anak ko. Di kay baybayan. Awanin trabaho humitikapsat ko, tatang. At datay negosyo ngayon patawid ti kabsat ko. Napigsa ti birok na. Isungawan ti rumbang apagdanagan niyo iti pagbiyagan tayo. Kahit manang danak iti mga sikaso iti dayjay tapno maipamaysak ti mang bantay kada kayaw. Ag tinulong kami kaninanang yaw ang mga sikaso kada kayaw anak ko. Agyaman kami, tatang. Yaman kami tatang. Awan perpekto at tao. Amin tayo katagbidot wan no makaaramid iti saan amay parban. Ngam no makaamiris ka kat pagbabawyam tinagbintutam ni Apo Diyos ti pagkaptam tapno iso ti mangitundakan ka iti nalintag apag naam. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti
Di Tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami.